Sha faltisteach ag Droichead nú áit bhfuil Cill Dara a turtáid I Cill Mhantáin go Leathcheannais Mionúr chuga Laighean agus an dóidir muir a barc me an trip agus an Irian itiatach agus cuifer go agus tá Cluiche sin beise láidir ó tíomh nómh deise mar an trip in sin gotí tíomh nómh clé acha an dó mu ar barc agus an nearclufi imi go dtí seo agus iad ggéar áhaintach a glufa Ceannais Laighean don nóí Cill Dara duna go má fi láir agus an éan faoi fiche i glufa Ceannais na héireann agus éidir seaachtain agus don rú siad an Craobh Laighean ach Cill Mhantáin ansasta agus chuig chlufa imrí acu agus áitpaintach acu sa glufa Leathcheannais seo. Tá muid beidir leis sin chéad éireann agus sin ar an bála Cill Dara agus Cill Dara faoi stúr banisteoir go leor taithí go banisteoir Niall Crone agus léide Éamon Callan mar ránóir acha tá muid a gúil agus fintin Quint an sin beis asúl le Ben Ryan a bheith Harcían ag gibh tímór lan chulaí agus fear hééis áchlafií bheith imirteige na James Harris ag gibh sé agus Tom Kelly ag gibh seachtain. Dína leachúil sin an láidir ag Cill Dara. Lá na Pháirce tá Cormac Sullivan idir a hocht ní hosan Cian O'Reilly gibh ní sé idir 8 atá tasú go Cill Dara sinna Conor Kelly as atá an sin satásia tá Ryan Rainey as Johnstone Bridge ar a dachat slot agus nuiscire a bhí 30 agus 50 acu Joe Hannamy ag gibh 30 as agus látas a Ryan Sinky as Náisnarí agus idir a 50 ón Collie sinna idir an Cill Dara agus beis asúla na scórna sin an na lads lína lántasach. Furin Cill Mhantáin bhil tá siad san mar ránúid ar in na seachtaine agus an clufa Leathcheannais cifa Cárthach go sin Longford náid a 8 le náid a 6 agus Leo Byrne tá mar láthúlaí acu sin as achram an sin in Captain na Fórne gibh a 5 Adam Kinsella agus leas Captain na Fórne Berta go sin an James Boland gibh a 6. Lá na Pháirce tá Gareth Murphy agus Aaron O'Brien agus an sin san tosia tá Jack Kenny a dhead dimir le Cill Mhantáin Hugh Kenny leis na blianta a dachat slát an lántasach Alex Kavanagh atá leas Captain chama achram agus Páidí Kavanagh ag gibh a 2 for session rá chulín a gine Longford. Alex Kavanagh for session Seakeen a gine Longford mar sin. An dáir an fáil fi réid lá na bhíon réitar an trúna seo Alan Coyne as chun na hirhí agus tuair muid úmas go na bhíon a bheits a tasún seo Droichead. Se orna bhíon costa in seo de Droichead nú agus a slú breábalíisteach an American Chip bit na bheice leis scáin na gréine ach a slú breábalíisteach an seo as Cill Dara don nóin ar an baile agus Cill Mhantáin gur áithaintach ag glufa Ceannais Laighean be Cill Dara ag gur áithaintach go na síseir head a deire seachtainna chamáis gríomh fí fiche rotar mar sin. Díol go má go feridú Cill Dara ach Cill Mhantáin ansás leis an Werbers hat inte gan seo agus a cantle dáháinisteir Park Murphy's Eugene O'Brien rihan chlufa a sé ansás gur chuig chlufa acu a Gríomh Laighean ach bhráú an céime hogeal a choisteach go clufa Ceannais Laighean nach mór ó chuid bheáin go feridúí óga Cill Mhantáin réitar mar luma an caiine chuna na hirhí agus bháisteach well tá sé níte
Is tosún seocha tá íon sin begríon sin agus an rí sin chu isteach ina himnaí agus an beghrí sin seolta lir an balla Kildare sa géad le ítan bula isteach a tríomh lábh clé agus atá an rí sin sáchláidir na búteí den ói a gine I bháil na blach líomh tosan níos dearnaí ach céhhaine samach an chéadáit I Cluiche Lein réit sáta má an Pháirc go hálainn seo ar a Droichead nua agus iad a gobar ó bhí na clufií strathe ag Kildare ach an réitir Alan réidir fellachaisteach agus tús a chuir leis an Cluiche ach caiiteach aige te go deas agus I chéad an tíbhééis ag Cill Mhantáin be siad na ggéire sa cruisí sa Cluiche seo níor deas a spás a ggéire cín díring amsú ach a léite go deas agus an dúirna Jamie McGurk as nás na rí agus be siad a ggéire siad na Peile á go lua fáte leis ag Jamie an gríonn sin Harbh láide tuair seoch fáile sin a cúlbáil sa goman céanna Fintan Quinn agus bhfuil don ói go leor Peiledóirí amí maithe tíochtas nás na rí le rins míanaí agus seachtaí ach Kildare is láthúí Ben Ryan mac le Glen Ryan don ói can go léoch Kildare sin líor deas a spása Cillian Brown chéad seile fáte Cillian Ceann sin léite costantóir Cill Mhantáin agus an cosnar sa reis agus na Leo Byrne éasca Leo agus I fáte Gadam Kinsella cante captína fórne ag caithal Ganzi ifir a cúig leis go fada le Leo Byrne agus Cill Mhantáin is Geir bheith tógil ach a gúine na gúis sin tá se láidir an ceann sin praban tí go deas fátain seo Jack Kenny tá Jack Kenny tarní siar sin agus cic siar bheits an réitar ráis bogus siar go bheith gan ach tá rí sin cé go muid mí bealtan tá rí sin láidir leis seach lá na Párcaig Aaron O'Brien tá gon tin pasad eischo na seanta Cill Mhantáin chéad an sin se spás an seo acu fear an dad slát se Jack Kenny roch an cín Jack isteach fad le éile Nolan gur casa gitog ach cosint bhád in glad Kildare nimmer go céimna tóg ag sin grabú iontacht in sin ag Ryan Rainey Ganzi ifir a híine geadach a bhí sé hééis fille siar an sin agus fel fáte leis ag Kildare agus seanta Kildare hol an tíir go chéad se de Ben Lokman as na sásealaí an cumán áitiúrann seo agus Kildare hol an sí ní léon Frúorb go dtí seo agus a fáte fear an dad slát Ryan Rainey a fudin in fel leis go Kildare leis fad le Ben Ryan an dar blian ag ben gimmert san grá midder Jamie McGurk an cí fáte go lánta should I Ryan Sinky tin go deas fear láidir I mí ceir cúig slát in the middle stúa tuair se fin na postí ul John Cooley amsú sin sár chuúlí would she Cioltar san Céadaoin tá sí Cioltar san Céadaoin ag Ryan Sinky sin scór all in fad ag go lántasach as nástarí I chéad iirecht lena chitóg Haran Céadaoin agus bhfuil grína Ciolta I Kildare go dtí seo agus begin na cos chánu me Mhantáin agus sin scór all in fad fáte go lántasach Gúbar Cill Mhantáin Mark Shannon so snéir haint in ceann sin tinta go hálan a lá Párcain sin sin gramúíntacht tinta sin Aaron O'Brien agus bhí sé sin tastal chun se luastéis mach falla Joe McGuckian luas ag McGuckian fear achram pas lábh Cluiche an tín seo deas Cill Mhantáin éana Nolan isteach fada le captína fórne Adam Kinsella arás ag Nolan an tóchar smíonn se béidir chuir fin na postíoch chas se siar arás ag Kinsella Ceann dáinteach a léite pusung sa dream Cormac O'Sullivan tá a de réitear agus well fear Cill Droichead Cormac O'Sullivan chonig sin fel a praba a chuir se nimmer go brú fear Cill Mhantáin agus ben chéad deis béidir ag éana Nolan seo ach cé nach chuil se béidir tíoch cúig tíoch 8 méadar amach tá rí sin láidir a tuí george béidir go bin córa fáte go lán tosach gur a casa se Alex Kavanagh arás ag Nolan Vertigo, well, we should launch us to the post in the Queen Longford to take a dash from Nolan Gero Elu to Stet, Elu to Stet, own Lawler, Fossa Gimocht, which is or Tashi or the one that she teach stick on the posty. You don't go on, because in here they're after me move at Cill Mhantáin, a connection, a law direct sangation, or Hossashi, a law breed, like I said, well, Hirton fell at even love a clay, because a 4 real got Fintan Quinn, and fell in ish, Kang the Peile, a Wogamach. Fintan. Gern Felcha Hogel, Feckham Johnny Doyle, mar Young Weir Ishke at Kildare Chama. You want go Luchra, the Shan Luchra Aganis, and the Jane Sugar Lure Imnori Aganis and Shaw at Kildare. Don't think it's Aslan the Park, Kildarenish, Kunyal Shelf, fought Tilashakub. Because in Long Holy or Shelf fought Ben Ryan Gadisha. Don't think it's to Lewis at a gunshot, a spouse, and Shaw get James Harris, Captain of Fornia, Harris Holcon Keaton, Japas Cluiche, with Condash Dachfala Ben Lokman, Ben Acasa, Fanta Dinnikin Tier Team Pilot, Fossilashik Ben,
Siar Heinz Lokman. Tíochtaí mo an Cárthach cúig tuair leis an spás go béidir an Mark Amsú mas gá. Ach fad le Conor Kelly. Ach fad le Lokman agus fear na Sáirsealaí comportach le líród. Brenn suas fecinn se duine bháin tíiste. Ach gan mór an spás a go bin líród chuisteach. Mai le Gustin tuairim leis. Fáte Cormac O'Sullivan. Cormac tinta go deasa Cormac. Casan de siar tinta go hála Cillian Brown is a Kildare chun cín. Cillian Tá Cruise Spás ó hain, tá Cruise Spás ó hain counterpult to ard Casachi sin score all on your fad ó Cillian Brown tinta go hall on your fad age agus sin ráchúlín fáte Kildare ráchúlín ó nimmert Cán ó Tíadlove Clay agus Cán leis a dasóg ag Pháirc Droichead Cillian Brown agus sin Sarhús ag Kildare in an baile agus coolbody Cill Mhantáin Mark Shannon Cuirtú líros ní go méid sin deferid mar chonig se ben rísin choláidir agus sé cinúnach sa glufa seo Will Kildare an tógeal agus known an Craobhacha in sa géad le beidir an tús mácr le Cillian Brown agus Ryan Sinky le cúnaí mar sin ceanna agus chafada le Pháirc Kildare má agus í fáte úrbanna le Ben Lokman Ben Freevrún Thompson ag Gerard Murphy a éilann se bhfuil lead na clocha lia agus Ben Ryan is Ben Ella go Kildare O'Sullivan Gera an costan sem leis an bhaint amachchas a glyfisin nach deidir leis an chéadú ach ní prabantí machchas lábh Joe Hanami sin agus fáte leis Kildare ag Cill Mhantáin agus deise gadam Kilsadóch an cín Adam Breathnach an cín slash céim deas ach fecinn na gandach í bán machchas a chóragus a cáilte agus a fáte leis Conor Kelly nista seans ag James Harris go Kildare Harris a fáte duine cínt a húling Berta cuptíh leis fáte ag Ryan Rainey slucín sin na himnoirí cosas bháid an sinna Cill Mhantáin nach í fáte leis ag Joe Hanami ard bhfuil si fad tuisí sá fad a tinta go má ag go gúlbod an sin ag Mark Shannon mar ní bhain gur chuí chudasó a bhí an gríanana chudasó chamá mar sin tinta go má ag fear Cill Mhantáin agus Paddy Kavanagh ja go go fós Paddy náide dóige a gonne Longford agus bhfuil 8 sé ví sa glufa sin fáte session ag James Boland Breathnach an cín cipes stas spás ag lántas ar Alex Kavanagh éile tíiste Kavanagh tíiste fád tarní sé rionna buntaiste fáte go bhfuil níon a réiteir ceapan nó rion na hen cras gon réiteir an sin fáte géana Nolan tuair Nolan fin na postí chuoine sé a blocar maidint an sin ag Ryan Rainey Rás ag lántasach tal luas ag lántasaí lína lántasach Cill Mhantáin nach lágéirt faoiar an sin béid go ceart go Kavanagh Dúir fin na postí hain an tam sin ach tinta go má ag Cill Mhantáin dúir fuirse líróid Isteach sciúpín tam sin, chuirse brú ag Kildare agus béidir go kicksíar tilte ag Cill Mhantáin na bheith féilt gon réiteir tá gríonn sin an íseal a tíobh sin go fátin tam sin ag Adam Kinsella de go deasa Kinsella is tá seanta Cill Mhantáin Hollandsaí cúig isteach ag sé Boland tá spásin líordáil in tíhir ag gon láchúlaí Kavanagh de go deasa Kavanagh tras nach a fada le Joe McGuckian ach í fáte leis Kildare agus Kildare tinna go má an astrú television agus a fáte go lántas a Ryan Sinky for sin chéad chúlín go Kildare ceann Don Cherach agus í cáilte agus tuí bhaige ú Kildare an amsú leis tá sí fáte leis ag go bhar lá Pháirce agus kick sír bheith san tugus siid sciúpia agus fáte go lántas a Ryan Sinky as nás na rí Ryan One se síos rudí fanna se dingin tíata agus sinna Cillian Brown is Kildare Cillian Brown tú fin na postí tá sí sin brenn go má agus tá sí Har sin trasna sin coolín all in your father Dara can fáte ag Cillian agus a Pháirc Kildare bhfuil sé duna go má ach na bheith féilte a crothí go deas ag Sinky danse go Brown a tíocht a húling agus seoir se go deas náide trí le can éon scór Cill Mhantáin dús in chéich an gear ag coolbody Cill Mhantáin ach tinta go deasa Kinsella casa an tam sin mar bhí sé faoi bhrú agus beidir gúneoch beidir Cill Mhantáin sibh na Peile fe tréimhse mar tá siad faoi bhrú ná iad le Kildare náistú television as an tosia Boland is go deas Nis tam brú tíocht tinta go deas ag James Fleming an sin go Cill Mhantáin tá sé teamh leis tá sé ceart cúg slát amach pass lábh ag Nolan eis fada le Aaron O'Brien Nis tá sean beidir Nolan ríis fear an tóchar Cá se chola tíiste go Jamie McGurk tinta go deas ag gur casa deasfach sin gramú álann de McGurk agus fáte leis sin gosú sin cosintínta Nis tá seanta Kildare chola bhrontaí tá trúir scúir trúir tíiste tá sí fáte Joe Hanami fósa gimot tuair sé pass steach sa spás ceann dáinteach agus níon leis a chuir isteach nach chun lábhn chéadúir sinna ón Colí níor sé mór an seo go dtí seo ach fáil denteid a réiteir
agus bhfuil beidir go lehananta ar chúlann sin gón colaí den éir leis chéad teangol bheith gceart aige ach chéad siile fáte colaí agus tá sé gimmart tíiste ar fad agus bhfuil kicsaí ar fáte aige agus tu Cillian Brown tu go siile sin gáinte hógeal ní ceann éasca se leis a deasóg ach tá Peile fáte aige an immert bhfuil se ná ceann eile chuir ar chlár scór go Cill Dara ó kicsaí bhfuil tuige súil go gasach sí ach ní chas sí agus sé an chéceán I míor stré Cill Dara ceann I míor stré Cill Mhantáin agus má díreach is dinúmid isce teachtarsteach Johnny Doyle hain is teachtarsteach leis an isce sin tíobh seo na Pháirce chun géar fillad ar éile Cill Dara má bhí mar líb Éamon Callahan mar Ránór Hugh Lynch James Devan agus Niall Cronin a tá mar bhainisteoir ag Cill Dara Macalán Pháirce grúte Cill Dara den go deasne seantaigh Tom Kelly den go deas seach fad le Collie seantaigh Collie dúir sé ráis a díúr túir sé faoin na postí úl sin Crean tá se Harrison Sasa thug se couple second muir cool ach an chéad scór fáteigh ón Kelly agus Cormac deas idir a héin agus Tom Kelly agus Collie Kelly agus Collie Harrison Saston beidir go lehananta aige thuirteráis go Tom Kelly ach mar thosach thug sé faoi agus cúlín aimsí chead a chúlínis Cill Dara fáilte Garrod Murphy lá na Párcin sin go Cill Mhantáin agus tócaí sciúpín sin ag James Boland ráis ag Murphy Aaron O'Brien in seo lá na Párce ach ríis a tucaí bhóba go bhfuil tágs í fáteráis ag an lán tosach a fáteráis ag James Boland chumá go Cill Mhantáin an tá dearg sin le Cill Mhantáin Cá sé den sellh a chuineán níos rána sin agus fáteráis ag Aaron O'Brien ach ríist dáin sé ar bant leis an kicsaí leis an bás sin ach a réitear agus chu sé stop leis an immert maiall go gur tú cluigean a chu asca Mionúr Cill Dara ach héanaar atá Cill Dara an astú sellvis an áils na tosaí ars na cúla tá sé de gumpar na Peile sciúpaí an gúsáid an rí sin agus bhain sin fágúil siad chead a chúlín chun cín búna ag Cill Dara go níháilí agus Longford a dús agus an sin chun na mí ach go leor imrí ag Niall Cronin sa bheachta se go dtí seo agus Cill Mhantáin bhfuil siad Longford agus chun na hirbhí Longford ná de 8 ná de 6 agus bhfuil ceapad go bheith beidir an Cluiche sin go an briseach le Cill Mhantáin na cúlní am siúfaíire Cavanagh le trí cín Alex ag le lántasach agus Pádraí Cavanagh ag dóigh le rá chúlín club na difriúil an bhirt Cavanagh ach an réitear sásta bhfuil fear Cill Dara ceart leor kicksír a bheithán go Cill Mhantáin an ní féad lob scóráil go dtíad a chuid Géir ceann am sin sin chaáil Pádraí Cavanagh ríis cosins bháidenta ag Cormac O'Sullivan denta go ag O'Sullivan agus Cill Dara an tíís leis kick pass seasta spás sin ceann deas ag Brown cosanse spás agad a fertíiste leis héim aicinse agus fecinn Cillian Brown a líors allin seasta spás téta se Mark Cógáil ní hóca se Mark Ben Lockman tuair se faoin na postí bhfuil sin Crean tá sí Harrison Saston bhfuil sin sár chúlín Ben Lockman ach Cillian Brown léargus allin ar fad ag fearchiil Droichead a gimmert a gibh dóiag ach tá se tíocht choláte sin felláil ní amháin léargus ach an kick pass ceart ag Lockman agus fearnas ár Shelley Lockman Harrison Saston chúg chúlínis ag Cill Dara an éon scór fós ag Cill Mhantáin agus heastach ceapin scórbeidir Cill Mhantáin in héanana sacu síos cé gúna rí sin láidir fáteigh Lockman Mark tóciige fananse tíomh leis tá sincí ní an pasta sábhúilteach tá Pháirc seo neochaí sunk sa dream fáteigh fear Cill Daracht a réiteach rá agus kick tíomhlinn bheith an sé cín díring atá hiann sin go damna le héana as an deas go Aaron O'Brien is tá spás ag O'Brien chul faoi Hol chus an áidir O'Brien gimach leis planan se Saston an Pháirc go mór an róige a chul Saston fósa gimach O'Brien fat le duine cín tíocht leis agus tá sé níos ar lína ceach cúig tíomh leis tá leabháidir lá na Párce fáte Garrod Murphy a héin agus fecinn si bud láideocht tá í Murphy a tuair ceann turfaí na postí ach lágéireacht ar chlé agus ar fóríle agus frostachas lead Cill Mhantáin an vertical lá Párcin sin Murphy agus O'Brien cheap siad beidir nach ra mór an rá acu tíiste Gvé Cill Dara sásta Is fáil ceann éasca machchan seo agus fintin cuinn amach fad le ón lálar an éasca glálar agus tá lálar fósa go mata sé still leat Cill Mhantáin is gan éon duine neic leis fáte ag Lockman gur caiisteach a deasóg sin láidireacht aige Cill Dara cúineal sibh na Peile go mána vín sa tosaí agus a gúsáid an spás a gceart an seo don is an Pháirc Peile isteach fad eile
Hanami sunks fut is a dream. Ag Joe Hanami díachol she said a year at Fair St. Lawrence's agus kick service on. Ní Béisgur cheartó turfin na postín Thompson Brown I gira fertiste am siú Brown stach fada le collie dint go a collie casa gitog uji sin cholta toshi sin cholta go hall in your fall vi trú or tíster own collie agus a dummy bug spás a gitog Haran Straston ho chunin fata gon collie agus urbonile Killian Brown a crohu na chance ni gan lads ele himpele a creachni gadas a gon collie agus in sheo cooling fata e Kildare can ein score force Cill Mhantáin agus moet lebal het in Céadaoin so sin kick wadi sorg Mark Shannon Thompson agus in shell of Cruiche on the park Cill Mhantáin can't sus an air droch fast law kick pass and Chinese fought Lokman Ben Lokman fan sha gevekisha James Harris het hier captain na forne dur Harris fin the pusti ni hor kan you should shell of na Peile Cormac O'Sullivan sin church hain stach fada le Collie Grutton, Shell of Gadas, Fada, le Cormac O'Sullivan, Haran Sassan, Shin Sarcholin, Fornian Tamsha, Cill Dara, agus Cormac O'Sullivan, Rochrichtnu, Shehosa, Shechrichtna, Shakulin Fortin, Cill Dara, agus Toshid, Ganas and Shaw, Edit Droichead He Shinama Dig, no beginning, and the Cush, Beshadan Sostra, Godisha, Mark Shannon. Cúpáí Cill Mhantáin chu sé fadnar deire forse na Peile thug siad bóba tu sé fad a gúine na Gaoithe Táimse Wicklow na parke Grúte agus an brise Grúte sin ag James Boland sin ceann a bhí testal go Cill Mhantáin loch dananta Cill Mhantáin takeíonn seo gramú má ní haidir réiteor agus kick séiréis an go Cill Mhantáin a chatóí skipi acu Cíanais go bhfuil an rí sin láidir agus bhaid níos láidir na cheappa Cill Mhantáin tógáil skipi so non-score in héna hacushi sin ceann Don Sherchadishi fought in Tamshag Ryan Rainey agus a chance Kildare got everyone see Rainey chosha fought ashage Berto score Bert's teachte took a pass Cluiche fada le Tom Kelly with your session for the posty Tira in the posty well to Kildare in their 100 sus na park chodbe touched the non-score to Laighean Tukio for the posty ni Irocht in the posty agus ochkin mi Harrison Saston agus ta Kelly H Connlaodh Brown paid a Cully paid a Sinky Con agus Lokman Con Tom Kelly Fall Conleth Ashbridge gun the Cooley sin sinta go hálna ige leis a deasog ná de hocht gan éon score fós Cill Mhantáin agus be cush Mark Shannon Tín is na kicking amach and jump on the will Cill Mhantáin an couple score am Wicklow na park fought Ashridge to Cill Dara count Don Sherach is that's boss Cully Gerald teachte gun chusten tuk tu sé bach fad le Lokman amage Desha hol Gillen is pass Cluiche to Machul to non score LM shoot tá agus a sin Sholta Conleth Sholta Kildare agus tá rihin Rosh fad le Kildare sa Glufish agus an Ursher Sinky Lena Dara Coolin on Ymmert agus well ca should stop a chulish in both to score the shot Kildare but tá ní gúlin fáte go agus ní bhreann si gúil si hol ein ceanna chuna mú agus Cill Mhantáin a strachelt an jogadí seo idir drud nó Wicklow na park east Sosa Heinz, James Boland, Grúteige, agus Kixier Grúteige, Nishta Chance, Garrett Murphy, Fair, Clochalia, Eróg, Holchan Keane, Haldos, the feckin' tún sin, ag Joey Cunningham, ag Gailú Shear, Grúteirasha, Kildare, Fatirasha, Cill Mhantáin, Matan Lontas, ag Alex Cavan, tíiste mecin se da, Niekin, ag Níwinse Chance ar tro, Éan an Nolan Casa Shear, Rísk, Passani, nachhulach tá Crane, tá sé tur chance, Cuilas Kildare, Tietar Stelta Doran, agus an Love sin, agus ceanile imi mún Tamsha Adam Kinsella agus took a Cormac O'Sullivan shear agus tug a sin kickstas cean skipi toki Kildare taking Kildareish gwil einum a deg bit chonum a deg faki acu le Connlaodh in the Gaoithe seo has Cashad an Brábach ina sa leashin sin cansus an air can Donja Coniste go das and sin ag Tom Kelly Ilan all in a gig passion is das fada le Killian Brown gur éú tuiste an Tamsin go Keane Deering tinta gasig Brown sin rutúnstach an seo glad Kildare an ilin tam pascal isteach tá se a Whopper na tosaí an tamar fádig te sin duna difrech se James Harris cá mór mílteach dacha dóir tu se sin yes agus fórí agus well an dá can chud mú ag Kildareach an ní cín scóir sin rud sa táhachttaí fi nu mé ceap go dóg siad péide fórílach Harris Gira, Coolin Amshuach, Laighean an Thompson.
Mark Shannon, Kildare kicking amach, toe kick, Con Gar and Thompson got him Kinsella free roo, Kelly, Tinta Gaman Kinsella. Agus bhfuil Captain na Fórne, tá sé lor na Peile. Sean rud is tough. Nis tá Spórt an seo Galax Kavanagh go Cilmhánta for sé cúpla deis sellh is a géad cúpla nuaid agus bhí sé duine go maith. Kavanagh fós gimach leis, Kavanagh faoi bhrú. Cárthach sa amach tuair sé faoin na postín ceann sin yes a cuartú kicks here, Nuisha kicks here agus an muir cooler go sé mí yes agus fóríl agus sin an Dara ceann curmú I Cill Mhantáin. Chhaid ní sá Cill Mhantáin tam sin Kavanagh. Ach Peter sé fáilin fel rógáin in tam sin agus Cárthach Peter a thuirt leis níos fuide kickamach gear tá sé dus a gélinn kickamach an seo agus a fáte Callum ag Jamie McGurk agus a bhirt as nástarí ag dó ag cad McGurk agus Lawler kickamach tá sé drá all an éasca agus se chun Lawler chulchan cín pas láva agus Emir Straigs a fáte leis ag Boland go Cill Mhantáin Boland stach fáil le Nolan gur castí go Jamie McGurk tá McGurk skippy a tá Nolan na hain skippy agus láidir agus tinta go deasige cuartú cúnanis tá sé cúna fáte ag Jack Kenny tinta go deasig Kenny slash game thuirt faoi a charíis leis gitóg an tam seo ach kick sír fáte Cill Mhantáin agus beidir mar seans an seo acu agus bhfuil daibrich Jack Kenny an díon an sin leis an kick sír sin a chrothú agus a áil go nirin agus be sé buíoch ceap an galan coin go bhfuil seans acu chéad scóráil héis nó mud agus fiche agus bhfuil tá sé táhaach leis an rí sin bhfuil Alex Kavanagh ná an kick sír seo chud Harrison Saston leis an deasog sé trí cína gon Longford Connlaodh ón na kickin na sira agus rá ceann an immert ach seod ceann tá táhaach bultige a hain sásta leis agus tá muir cool sásta leis agus an chéad scór fáte ag Cill Mhantáin agus ceann bhí testal go géiróp ach tóg sin ceann sin Laighean de mar sin ná bhearna sin leidú go bheith an táí sin Harbh láidir an seo ar a dridnú scaoile le sé gicamach rís Ben Ryan Dar bliaid marrá ag Ben de Banel agus siar fada le Jamie McGurk Simú go bhfuil Cill Mhantáin tuairt seans go Kildare na kickamach gear sin agus choíide tá sé tuairt seanta acu tógeal na bótíimra agus deisróp chulchan cín fátin seo ag Rainey steach fada le Harris amach fada le Ben Lokman cúpla cúlín fáte ag tí se an Dara ceann amsú Lokman yes agus a fóríl an tam sin tíú ceann chuirmú Kildareacha spás croí acu go deas go Lokman spás gan deasóg thug sé faoi ach níor sé sach láidir an tam sin fan an scór ní I hían agus bhfuil le tu go Mark Shannon amach fear achram Kildare kicking amach tóí go dtí se agus fecinn Kildare brú suas Cill Mhantáin ní sé scríad amach leis gicamach gear caiisiad hall fada agus amach go lána paca grúte an sin ag Cill Mhantáin gramú láidir fáte a cha fáte faoí ar muid ag Laighean darm cinsa tá cabhar ag cinsa a fáte ag Gareth Murphy pass das Ilan das an tam sin léargus das fáte an tam seo ag Aaron O'Brien de fertíis duro sinna in an ólan ní le nólaí chus das a lámh in chéadú agus beidir gur se críú ag chéad eile mar bhí spás ag bhí sé héalaíiste agus níos tá seanta Kildare cholansaí si roiin sincí rolchan cín le bailla cos sé siar tu te pass lámh ach fada le Lokman agus bhórna le seanta Cill Mhantáin an tam sin agus níos tá seanta Kildare fáte ag James Harris Cús na bróg isteach sa spás líirt álan isteach fada le Cully dása bheith a Cully fannacht le na lecaí fáte Kelly Lokman Kelly Cúlín bháin fáte Tom Kelly fecinn se Cully daibh an bhirrta cúpas lámh chéile cúpla second nachin agus Kildare tóiste can ein differb tá sé doch gúnaí an cín choíide gan mór an brú orb an seo sa glufi go háirlí mí sa film ón seo cúp Botún jintan sin ag Cormac O'Sullivan in chéad ceann le bheith fearrtró agus fáte leis a rís kick slas a bheith an go Kildare ceann dáintear steach fáile Cillian Brown Cillian ag gur cas cumna cin chus tuair sé fin na posting kitóg an tam seach tá sé sinna brenn ard agus imi susan éir agus chlé agus fóríil agus úntaí mar tan chuí leat go méidir mín tútógal nniumacha íireachtaí na cúl ach sin carú ceannis cure fóríil Kildare bhí siad 8-9 bhí siad 9-10 ach 9 gínis acu agus chéad cín fóríl bhfuil Cill Mhantáin an beidir scóir le áil
Bribh Hamas. Sus na haint an ceantre gon na Gluiche, Maccal on na Pháirc, Aaron O'Brien chul suas, Leathcheannais ag Pháirc Cill Mhantáin agus tan Naomh dintan sin le kicksir. Fosig Paddy Kevin Paddy Irashig Aaron O'Brien. O'Brien istach gefada Lína Lán Tusach, Lína Lán Tusach nach fan mór an Shelvach ríist an éasca tuí wóba go btí fáte ag Tom Kelly mach fada le Connor Kelly. Agus a fáte ag Ryan Rainey, fáte Asha get into gas, her session for the posty, but is a order, new Eshin Creen, new Hook Shimach, and then took a Ben Lokman, a Girishan Amshuach, Cousins Wadent and Tamshin, a Keen Deering, Cill Mhantáin, Agus Ryan Rainey to free, come on, John Stonebridge, Agus, well, Mionúr took yes a globshin, Levine Splinter, later Sean Hurley, Dimmer, Fuish, like Kildare, because I know a Hashal, a Gimmert, and what Sanastral. Should have fought Gimmert sing Rob Mionúr shot. Agus well your Peile maha feki an gadisha. Should have Tom Kelly should have Tom Kelly so snare Gruncha Mark fought Asha Kelly. Nista spasa Kelly Oronsi. Ta fertig stiro. Ta Shanta Hulin shot. A Cully stach. Gefada la Lokman stach the goal. Agus a cool a Kildare. Agus Chaha Roger at Tiltaku. Agus Cormert das. Cully stach a Lokman. Agus en Yarna Lokman aim votun fairness or Shelley. Agus cool fought Kildare. He and Neil and Nodzi Hean. Agus ta Rihan Rosh Cárthach is not in Balin shaw. Agus Fichi Shay Numa Katsen to Gate. Tá Kildare did a gama, agus Ben Lokman, leis a gúl, híana hían fátige, agus Brúnis an réitear Conleth, Bertki lad Lár na Pháirc. Beginning cóirle cheapan teachas éimre le Galan coin na hirví, gon na himnarí óga seo. Mark Shannon's. Macha Gira, James Boland, I'm shooting the hauling a Boland, and Graham Wallins on there. Nishta Shante Cill Mhantáin, that Truro Cup, Leathcheannais, should that Alex Kavanagh, which on Cooley, I'm shooting a light, do score keys, who up Mishto, to Kavanagh Foss game out, real the buntash to Fata Kavanagh Macha, Father La Joe McGuckian, Achtan Hicks here, Fata, Agus Shin Fragrama, glad Cill Mhantáin, or Bihart, Gamach score in shot, Tinta Gamag Boland, Ardus and air, Agus Rosh and Dish, and Chinga Kavanagh, Agus kicks here, and shot Cill Mhantáin, Agus Howlon. Go back and Dara Cooley knock up. Can't Ishul. Agus I will take a goal board. Fintan Quinn. Didn't come on Quinn live a fair to when you're Shabbat the Sulish Ganshin. A Hashin score le Focky. Agus Nachwil a Chlorn score a Cill Mhantáin. A Chancella a Kildare Tom Kelly. Tom Kelly Chula to give it a shot to Cliffshaw. Which on Cooley nam shoot at another shot. Sheer Heinchach Father le Lokman. Lokman cool lam shoot couple of seconds. Kelly Ellen shot. Connor Kelly and Tom shot. If the hochtig at a ream, Agus Cake will Kildare toast still and fell more at a dot slot and chin couldn't lose slash. Agus tá Cormert as agus an rud a soon see bait and kick pass out. Cluiche agus Hillen nach Cluiche agus well. Sin Connlaodh agus kicks here for Scootig Tom Kelly. Agus a Fox and Hampshire kept go Killian Brown at. Took a Brown amach. Agus Tira Chef in the posty. Mas feidilesh. Brown. Fella Shashan Dasog. Agus ma Willen Shasach Crean, be Kek Mashasach Fada. Leshangishan. Brown Bultse Steel all in Yagin Conchin a Casa after she Costa agus she Amy Harrison Sasson and Siu Coolin fought to Killian Brown. Agus into Gadasig and Tamshin. Agus a Goosehead. Cord Lord in the Gleichishin. Agus tá Kildarenish. Rachunin Zekhan Keen. Agus with the Tarrant Lehama. Hina Delano de Hian. Agus Mark Shannon as Cill Mhantáin as Achram Glor kick the Machto kick. Tá sé the growth on Yarta Cup. Ganit Soch Cluiche is Sheriff na Peile agus Giminic Hortwop. Tinta Gama ag Boland Urban Ellis in there Awas in there. Atá James Boland tuki wobedi Royeska Cup agus Nishta Shanta Kildare should Ryan Sinky Ochen Keen pass love Cluiche Istach father Killian Brown block Alin to Titanchin with Colleen on the Chunalista free Rui Callum Clark agus Tinta Gama Callum Clark. Agus Callum Clark to the Gaman Chin and block Colchin a V egg lads Cill Mhantáin ki Cárthach Cuaig atá Cousins Wadent Callum Clark Machla Alan Clark if you gimmertle come Rotnu Sanleachadi no vi should rahul a Google line should a coffee Leathcheannais line agus chance Killian Brown score get on Immert Conleth kicks here Cárthach Cuaig the Gadas ag Shasas Boss Fotte ag ag Cully on Cully to fin the posti sin casta go hauling a Cully agus 3 chuní Fotte Cully Kegur sha Cúnga héad sin a shot numad
Sin go seo tá sé trí chuúí amsú ó nimmert agus tinta go deas aige tá sin an chétóg trí cín an nimmert agus má gimmert gibh a cúdeag mas an trí cíáil a lehaháin duna go leor. Bhar an sin médaine dar hína híine le náide hían. Is a mé Kildare Cill Mhantáin an éon díana le ham be ú núma doháin gam chuúta gortain. Ó sé an scórbunna lemsú beidir le ham an felleg James Healy seo. Emirtí bhré siar hainse. Agus sé an stan cosins ar sim leis as cumann na clás cín dearing den go deas go. Bhreal up scórbunna lemsú le ham. Tá rí sin láidir. Ní an dor faoi sin. McGuckin Pháirc. Dacrochtaí ag ghil timpeall Cill Mhantáin ar Kildare agus í fáte ag Gavin O'Brien. Tá Gavin O'Brien slucín sin cosintúirí Kildare slucí go mlí lethúil de réitear agus níos seanta Alex Kavanagh holchan cín tá luas a Kavanagh cás siar fád Adam Kinsella duna go más slash game all sung sa dream fáte Kinsella agus kick siar eile go Cill Mhantáin agus nó ráid an luas a chuirsa glyfe go háid ag Kinsella Boland agus Kavanagh tíochan cín tá siad a cruthú na Peile Craobhacha agus well tóci cheapan Alex Kavanagh ceanse agus ní dóngaí na se botún an dáhar agus tílas ná tíana a thug se couple second ochchaní cheapan go béidir go bud an Chiachtéarnach gon chéad le ceanse bulte go crín aige agus a seoltáir an sasa mar an dar scór fáte Cill Mhantáin chean fáte Alex Kavanagh agus tíir sé an overdóchas béidir Cill Mhantáin le hama agus an réiteoir séad nádógan le ham. Well, Kildare ní entó faoi siad antá Ganson seo an cúiltin ag Ben Lócman a chur féráilte go má choíide chlár an scór ag le ham tá siad gimmert Tarcían agus tá bhar na sé média cúpla rins nua a ní entó faoi Cillian Brown ag gibh a dói ag gimmert Tarcían ón colí le trí chuúlín. An rá chuúlín sin fáte leis Cill Mhantáin sa déanam Dearnach gon chéad le ach tá bharna sin I méadú agus a fannacht an áireach. Ben roí ag Cill Mhantáin sa dar le me sé an tádíanana faoi feice mé bí eisling hí an denúmed mar sin ben dar le ein riomh idir Kildare agus Cill Mhantáin. Should I run sinky to the Gadat fair lodger and we care quick slot in the middle store Tursha in the post which an Culin Amshu Shin Tsar Huli which she shoulders and Sasnon Tashi shoulder round as a Kildare Killian Crow Spórt ó hin Tasha Crow Spórt ó hin contribute to Ard Costachi Shin score all on your fad ó Cillian Brown tinta go hall on she's ruddy fan shall ding tiata shin Cillian Brown is Kildare Cillian Brown to fin the post Tashi shin brenna go ma agus Tashi Harris and Sasnon shin Tom Kelly did a good dash, Shafad Collie, Shanta Collie, Droichead Asha, Yehuro, Tursha in the post, Uchishin, Crean, Tasha Harrison Sassa, Hoksha, Cillian Brown, Lears all in Sassa Spot, Tasha Mark Kogel, Nihokisha Mark, Ben Lorkman, Tursha in the post, Uchishin, Crean, Tashi Harrison Sasson, which Shin saw Huli, Vertish, Amshu, Brown, Stafadala, La Collie, did a good dash, Collie Casa, Gitog, Uchishin Cholta, Tashi Shin Cholta, go hall in your father, beat through or Tish there, Stafadala Collie. Collie Grutton, Shello Gadas, Ash Fada, the Cormac O'Sullivan, Haran Sasson, Shin Soch, Olin, Fornian, Tamshaw, Bertus Gorbert Tichte, took a pass Clichte, Fada, Tom Kelly, with your session for the postie, Tirchef in the postie, well, to Kildare, in or Heinrich Susna Park. Desha Hogel and Jug is past Clichte, and Mahul to the non score, LM shoot, August, she shin Sholte, Conleth, Sholte Kildare, August, Rihin, Roncha Mark, Fatadash Kelly, Nista Spots, Kelly Oronsi, Ta Fertichtero, Ta Shanta Hulincha, a Collie Stach, Hafadala Lokman Stas the Ghoul, August, a cool, as I get Stas Spots, Forte, a Collie, on Collie, to fin the postie, Shin Costa, Hall in a Collie, August, 3 Huni Forte Collie, Kegosha
Dar ar Pháirc mar sin, agus níoc mé aon áú ar an Cill Mhantáin, agus ní dónn go bheith chéan áú bide ar an Cill Dara, mar tá siad san chun cín, agus gomach an cín gotíiseach tá ríis an láidir. Ach, tá tríoch nuaid idir hain, agus áitihaint bach a Cluiche Canis Láin faoi láthir tá blá clia a grúchtáil a Pháirc Fearnell a gcuine i bháilí. Ach an seo, Cill Mhantáin amach an cín, híon na híine ag do náide dó, ach be Cill Mhantáin, Kildare an cíach be Cill Mhantáin gur cúpla scór amsú a dhéanamh beidir Cluiche ó deas lá na parkin sin ag roiin sinci ceann módí isteach sciúpaí isteach fada le colaí gur casaí bháin colaí isteach ón colaí ag cuiinú ar chúl tarní siar blocail ionta tintan sin agus í fáilte eis ag Cill Mhantáin James Fleming i bris amachchan sin agus beidir go bin ugacht a thuirse go leid Cill Mhantáin. Tá arúháin. Ifrit fiche 3, Brian Hurley, takisteach an at Éine Nolan. Ag ifrit 10 mar sin an 10 áú ag Cill Mhantáin, spás an seáil na park. Befrá look up a score am siú golua. Shada James Boland sin ceann all in shas spás ag Kavanagh casa fihrú, sungs a dream fot ag Kavanagh kick service on agus be chansen chaku. Héad score beidir am siú. Cill agus Spórt chuideach a bheith an rób Alex Kavanagh is sé gic sír for se Peile, níor scór léon den eile gotí seo, há kick sír. In ceann seo le Connlaodh na Cluiche, bhfuil sí crín, ní sí crín, am íor chlé, agus a fórín siú ceann cuireamú ag Cill Mhantáin. Agus heasta sesin mó bodíile le fuinneamh thuirte go éireann. Steas an tosaí atá Brian Hurley míisteach. Cumann na Geraltig bailúine. Shut a cool body, Fintan Quinn, and Tam shot a Cill Mhantáin Bruce a kickmach Cill Dara, agus as an grúteacub, kick Céadaoin, Shach Matrogus a grúteacub mar, be Sherb na Peile and James Healy, for Emerty Vray, Tivlin or all shot sheer cush game nu ro. Can the Stas Spórt and shot into Gadas and Céadaoin at the Vrogue and Chin, get Cormac O'Sullivan, because a Kildare Nishanan, Hall Elenunti, Forte, get Conor Kelly, Stafford James McGurk is stach fadna Ryan Rainey can all in your prabos a hor fotig Joe Hanami fotig ash get you don't go shashni geshte get a fotig cousins wad and Cill Mhantáin agus Hannah hain to door that ash to shell of a free road into cup tinchin you're to prabo agus what prabo machs a hor Durlin Grain Nolan Tucky Mach Tain Nolan Foster the Bark should they Éine Nolan mar sin ní ifir sí a dog an Pháirc agus kick sír grúteige agus tucha Alex Kavanagh amach sé gan seo thógeildir bhuine Alex ceann seo tasta bhaid epa go réitear duna cínte go bé go raibh an liste ceart nó go raibh onadí ceart mar bhí sé hain ceapan go Éine Nolan tannach Éine Nolan Foster the Bark ach siada an tfertatív le siada Alex Kavanagh for achrum las chaptína fórne. Ceann deireadh bhéige cuireadh fóríl ceann seo cineanach go Cill Mhantáin ceann benú crín sin seolta go deas agus an tíú cúlín an tíú kick sír fáte ag Alex Kavanagh go Cill Mhantáin an tíú cúlín fáteige go chundaí agus an chéad scór go dáir le bhfuil siad ná tógáil sin. Fintan Quinn is just nástarí an tí ag gimach 12 a second. Arú tró an seo Cill Mhantáin dáir le tá siad cobrú éidir gicmach tucha Quinn fada agus a brabalt ná nachil fada ceann seach go lána park sunks a dream agus kick service on go Cill Dara agus be siad ná an bhrú sin a loidú ar péin. An sírí sin seo Tom Kelly go leor sibh fáte Kelly isteach ag Harris captain na fórne James Harris fós leis trabhach an cín imime stúa Harris gramú all ag dinta tringus over bhil eile fáte eis Cill Mhantáin níos bhúid ná fionsaí siad a Leo Byrne Shearer Hainsha Gramu Wadi Sergeant Cill Mhantáin and Chosa Darla agus a fáte ag James Boland Tíbleis tá Healy James Ella fáte Aaron O'Brien Shasta Spás a chat tucky waige agus Cill Dara as an slucky sosa go bríist ag Ryan Rainey agus an lontosacht sinkínis agus Cill Dara ansáiste Sherb na Peile chuneal sa Darla Tom Kelly James Harris Chochan Keenis to Shafadla Killian Brown
Killing odds into go holding out Brown a dummy big shin Brown a gitto shin score all in your fod Matashimi Harrison Straston Toshimi Harrison Straston on Caru Cooling Fotig Brown on dummy lish Dasog on Cooling lish Gittog sore score and Caru can Fotig agus soccer session cheese Kildare gun in the Guihinish Sadarla Nish Tanton Zitstach agus sé Brian Hurley to Zitstach Nish a sé Joe McGuckin at a fog on the parquet. Well, capping a basic gur hookshot on note sin gomiotively in rollo shachas eglaham kick ma toki grute a had a tala generator agus kick servers on Cill Mhantáin Cashid Lewis khostach as Cluiche and Tom Shanton they should have Brian Hurley Brian can or Don Shire can Jack go long toss agus tagan Ben Ryan le na horan and chin kuncha down the late agus ashtu shelvele agus a fatig Ryan Sinky ta sposs amach revit and spashin Toki Connor Kelly Rash Fadala Joe Hanami fought to session on Cooling Amshire Gittog to Chabranu Green which Chabranu Soccer Neil Erkley or for real Joe Hanami August Shan Kugukon Kildare Imimu Tanyar Fatakub Chlorn score August and Cooling Station Force Idinafonia August Cool body Mark Shannon, which a harva grow segedle. In Chach Grachnish the Daria Gadishach and Connlaodh and the Himnary, he carried the Sula Hossin Tungian, at the whole free Hashin, Gruteg a lawn tossach, and Ryan Sinky. Gimmers the law in the park, and Chudis Moog on Cluiche, past Lova. Condash Stahagon Cully, Keen fought to get. Machfadela Sinky. Kudeg, Macha Cardeg, Macha Kuig Shana, Joey Cunningham. Carris, Tatagdasa Carris, Spas Rohain, Chantal and Kelly, Tom Kelly, Mulconch Crane, she brand new ard. Agus well, it's gone the green, it could have staham Sacha, Capaguchimir Yesh, Agus a 4 reel. Agus Nish to Cian O'Reilly Testach, Agus a Connor Kelly Hossa and not Cian O'Reilly, Martian Sheshan Takishdach, Agus we shall Tossu Lauren the Park Cian O'Reilly. Near Hossa the Takish Dachanish, Martian Connor Kelly, Haitian Falco, Golach and Jobs integrated, Connor Kelly Gadisha. Agus Lochbanish Jutta, Kildare, Niall Cronin, and Sausalish, Macalona Park, Grute, Ben Lokman for Shankul to get, Ashin Condon Chair, Istafadla, Uncully, Costa, Costa one, Gary Elush Dafton had jammered it and fell, took a pass amach, Hafada, like Killian Brown, Captain that TV, go Brown, go hard, Brown go Crane, Shin Scorella, fought to kill it in Brown. Agus Shan Kugu can fought to get Conleth kicks here. Agus Hedekeen ar fad Onyamert. Agus Ingrian. Gurishtak of Vegan. And Chacha Tashachol free. Has to go chat. Fanta Tirim and Cha. Droichead nu. Agus Ben Lochlanta. Peile Sasta. Marta Kildare Gimmerkoma. He in the 3 digla 93. Agus de favorite. Tasha the Gannis foot fan the park Count Macalon the park Deckert in the Himnary East and Felchin Kelson Air because I could say along the park Garrett Murphy Stachfala Kean Deering a V Custom to some Lesh Gade like Cill Mhantáin Ailey Sauce and Tomshire should have James Boland Trawlesh Keen Free Vrew and Tomshire Ben Lokman for an cool Kildare Free Vrew Burtonish because I fought it Ash Kildare because I fought it Ash Cormac O'Sullivan August Shan Brew to Kildare Cared Imnori Cill Mhantáin kick Shlass on Deering Skippy Chassis Bostic Hurley Brian Hurley Tatia Takishtach and Parke Agus Aina Nolan Well Cill Mhantáin a couple of score I'm sure the should not be a couple of score I'm sure as Costadaka should have fair dot slot should have Jack Kenny's in the Gama to Gerald Temple Ryan Rainey Kenny Foss again with should score all in your father Jack Kenny has to shinga dote when he score 40 Cill Mhantáin Team Ogan the scoring league and the kick in this year Vic Alex Kavanagh Agus in he score numerous 40 Jack Kenny Rinne chef no better father Hain Agus Sholta Harrison Straston Agus in Caru Cooling 40 Cill Mhantáin Agus shin score a Vita Starub Agus Fintin Quinn Hocus in Conchanish Agus in Kickamach go Kildare Father is the key Gadisha Father Hinchach Nien Con is Sarwood Shacha I didn't Father Rainey if you food kicks here on Spórt and Chin Tidach Immer and Dad slot egg Kildare fought it Uncully Cassin Scuppy Cully
Kildare fánach fada an lántasach Ryan Sinky go hard Ryan Sinky which is a fada Tushie's a fada agus Tushie Sochgreen agus Sinan Tsiu Cooling fáte Ryan Sinky an lántasach agus an trúirtíiste Breathnach chuir gimmer te fátíiste ach 30 40 agus 50 a gobar mo gomáin le chéile agus is Cárabhacha na réine den gúilte de gobar le chéile 3 fáte Sinky 3 fáte Collie Ian score fáte Johanami ach tá sé duna open na gapal leis den sin agus Chiapal gymach Kildare beidir is áhín so gotí seo ceamach go lán na parke biste le nach áin an sinna cían a roilí chéad tangwal ag leis an fel é siataisteach fáte a Germ Kinsile captain Cill Mhantáin kick sér meáltaige agus fáte tóí go scopaige steach fadar Brian Hurley on the Rasha Kinsile agus inis Aaron O'Brien Aaron Breathnach an cín Hurley leis fan Hurley fel Hurley Breathnach an cín Cúisna bróge Leighton sinna cosintú Kildarecha tití chansan seo ag go lántasach sinna Alex Kavanagh chéchúlí am seo an nimmerta sin seolta sin score all in Alex Kavanagh 3 fáte go kicking the séir an Carú ceán fáte ar fad chéchan an nimmert agus an Dara ceán as Cosadacha fáte ag Cill Mhantáin an nimmert agus sin ceán das agus an score is ábeidir ag Cill Mhantáin an trúna seo agus an kickamach ríist fada agus an difrach beidir kickamach finting Queen amach on the parke Cluiche ag Cill Mhantáin agus a Cluiche Aaron O'Brien Ilan das ar gan sin Cosintú das fada le Cavendish tá muín ag Cavendish a dá le seo siar fada le éan Nolan as an tóchar Steach fada le Fairlaw Park and Murphy Garrett Murphy a caiisiachil siar Kildare na sé géalú siar fáte Adam Kinsile Spiola Kinsile rochan cín agus dinta gomá gan obair chrúa dinta gomá gan Kinsile spás ag man sin anachta ráit a fertistío sinna cín déirin cos sé eisiile dasog bhfuil sé sin seoltar sin sata Adam Kinsile ní dom go bhfuil agus ní after a réitear gur kick sír grúteige agus sin immertá ag Adam Kinsile captain na fórne agus sin unsírí tastal ó Cill Mhantáin agus ha réon rodile tuair sé misna chób agus tuair sé deisiile go Alex Kavanagh chuirla na chuid agus beidir an cúgiú ceannáil róhéin agus an tséo ceannáil go Cill Mhantáin. Kavanagh cean geartó ige castan seo seantig ag Cill Mhantáin ag cín díring a blocalínta tuntí mach fád le díring rí Nolan tam seo agus éana Nolan Haran Sastan in chéad chulín fáte éana Nolan fi sé de cuiinú ar chúl beidir an cheartach up ach pointe fáte up ach Kavanagh agus Nolan í sé de cuiinú bhí siad sciupaí Ní raibh sé amach ob a thug siad an seans ach fuair siad cúlínas agus an séú cúlín fáte Cill Mhantáin agus le bheith féilteach cheappa go deastach cúlhób ag am cín sa glufa se mátá siad le hiacht aráis gomach go lena parca hainse sos an éir lad mhórgus í fáte Murphy in chéad bhfuil chun se lábh leis a fáte aráis a Kildare seo agus ag Ryan Sinky duna go má fearnás na rí agus kick sír meáltaige agus an réitear Hála caint le ceann na himnaí agus heap go bud an chéadúir sa glufa se le bheith féilte chun dáilen gur ar an réitear tadaráil le ceachta go na bhórne achla bheith Peile feiceáin cé go na ghís an láidir agus Kildare i gimmert gúine na gaiche sa dáir le seo ach Ryan Sinky as nás na rí cúigiú as nás na rí tosfuir bhúin seo Tá nás na rí a bhí cumasach níháin a gúsaí Peile a gúsaí ommána rinne blianana agus a bhfuil club Harbh Rahul le rint blianta ach meas gan deas a Kildare gan na club ní ar fad agus Bertas Droichead a tosú chumá agus na sáirsealaí iad hain fear an chúl Ben Locman ach siad kick sír go Kildare a lán na parke tóce cían a roilín ceanse cían imil stúin sin fáte go ar asífas cíanna a chóirtú fáte an tam seo ag Joey Cunningham Rash and Tom Shaw ag Cillian Brown gur casa riil na buntas de fáte get tugann pass ach lágéirt an sin agus friil to beidir cool amsú a chrothún tam sin nach kick sér bheits an agus an réitear rug a kick sér go Kildare agus tu an fashion as Kildare Cillian Brown is a gan seo gal agus bud an taction intige go mimna control na seo chu cín fáte which an séú cúnin amsú Builte go hard aige ach gas sé go deas agus builte go crain agus sé cúlín fáte Cillian Brown go Kildare ach níos tábhachtaí gúil híana cúdeag fáte aige idan agus bhfuil má an mar seo béisiad a glufa ceannis chuig go láin mar rinne an idan faoi scór blian agus
Confisca méidir in sínsere ag deire seachtain in Untitled faoíoch gúil fás agus Ferbert agus Clorbe ar bon Cill Dara. Cill Mhantáin fel fáte go agus fáte Kinsile. Goni lurg Shevna Peile Adam Kinsile agus an Craobhacha sin na bant leis in chu dimmer fátin seo ag Páidí Cavanna did go má géalú tuiste. Faoihrú agus fáte as ag roiin Sinky just nás narí Sinky kick pass aháin in ista spás an seo ag Joe Hanami steach fad le Collie titim Collie fáil denta agus tugann sé sciúpaí spás an seo ag Kildare béidir go gur cool am siú. Did go hall in Chinnish le láv agus Schultz sheer fada le James Harris agus Stephen Tucker Harren Sastan ach skill all in chin ag glad Cill Dara cooling LM agus in Leaighean fáte James Harris fi Con fáte ag Tom Kelly sa géad le give it a shot well Con ele fáte ag Lína Leachúlchin James Harris le cooling das agus captain the forne ach go Ben Soakman Ben Lokman and when you get das in chin láv Han Lewis at Kildare and they're walking to Sheriff the Peile agus an fel a go sciúpaí tá sé the Crow 5 in it a Cluiche a fáte Brian Hurley Sheriff fáte ag minic ó hang sé steach in Cill Dara le Cúisna bróge a ceann ard agus sin léite agus roiéis gan sin ag Ben Ryan a sin gáin sin ficus suas agus tuag sé seach fad le Fintan Quinn agus Cill Dara comportach a líród go dtí seo agus sin ceanúí tasúntaach you can just whoop, Shevna Peile Rovinnick. Agus Tucky Wob go fáte ag James Boland. Tá bloch Lia Fós an Keen a Bark Fernell hí na trí le náide hí na gunní bháile. Nis tá seantain seo ag éana Nolan nimar cos céim an tóca ag Nolan agus go réitir siar a sé gic siar agus seantain beidir ag Alex Cavanagh nó dóca Nolan na héine. Tóca ceapan Nolan canse. Onna dí tuca steachan is go Cill Dara. Took it over to Niall Kramer stach and not Jamie McGurk. Agus over to Fiche DJ Percival Tita stach and not Joe Hanami. Marshin Mary Marog Lor Imri Diffil Usati Egg Kildare Snabouti Riverside I Wall Longford agus Conleth me. Agus Nyart action Fecky in the Himler Yoga shot Imlerog Cill Mhantáin agus in an Nolan Conscion a brand new ard after she mere yes a clay agus a forreal agus in Cuigu Con could move a Cill Mhantáin to Cluiche agus Tikina Cuption as kicking the Sierra agus a gunye for no Hamala Cill Dara Cahatun the chance nation Hogal ach don't know he's Ferbert's vessel nimmer Oga shot egging Rocha we have to egg agus Besha the Fodum agus it's in a Dolphin Keen Fintan Quinn Macalon Pocket and kick him off Oldwar gunning the Greek agus tenta go deas along the park and is seanta go agus Ryan Sinky sprála seolchan cín céigúil se Ronnie Lon tosach fáte ag Joey Cunningham isteach fada le Collie gur casa a gitó gúil Collie ná casa a gitó tosan an casa a gitó gúil se crain níl si cud ar yes agus a fóréil a chat ol sasna an chúlan sin an luas a teige agus Craobhacha faibanna an tamar fad Mars Hederman i tiat isteach and shot go long holy Cill Mhantáin Mars Hederman if the hochteg a green agus I mishtach mar lawn holy chin it's a fighting try Cill Mhantáin James Healy stachs the spás and try Jack Kenny for cooling all in these two on numerous chance score lab shoot my ranch so figure Jack Keen Deering a Shane real and bunter the fight Cavanagh ach all ach kick service on Chodíide go Cill Mhantáin leis na dacreachtaí tá acu leis the kick in the series seo cheap go méidir gemacht Alex Cavanagh beidir géir ceann gear oibrú fácha se ag Jack Kenny ceann seo a bhfuil antála agus se den tríú tosachnis as Cill Mhantáin hócas kicks here Corta Puí spáintin sin go Cill Dara Jack Kenny hócas in ceann seo agus caigúil a rí ina chud seolta Ian kick is éasca ar dána agus cheapan go Callum Clark for an Corta Puí sin fanna go bheice se ní hé sé Ryan Rainey for an Corta Puí ar an dáslátach go leor am caiteige here's na coolin réiteir Alan Coyne is chun na hirhí Conleth muir tíomh líne agus cheapan ifdechaí agus fir onad teachas éar deile atá sé de caint faoi
Mar bhí deachreachtaí go beidh le hamanúir siad cinnta cé an gceisneach nó cé ná tháinig gceisneach an réiteoir. Ar a Conleth imreoir cinnt. Agus beidir go bhfuil cinnta tharla. A Conleth Bert lá Pháirc. Bert Breathnach. Aaron O'Brien agus Cian O'Reilly. Agus ceapan go bhfeiceann muid Cárthach anseo. Má tá seála stíomh. Ceapan go bhfeiceann muid Cárthach. Agus Bert Cub. Fáil Cárthach buí. Aaron O'Brien. Agus Cian O'Reilly. Kicks here and tries to kill one time, which is not cool. I brew. That's the whole day to the fornia. That beginning the cush. Ain't no dig fucky. Has to score. Get on the key to the light. Can't down chair. Male who fought in shot. Kill one time. Not cool. Brian Hurley. Tráchtaire a rate or Roger Shashte. So Garnog. I guess Rinne Hurley Gama. Have we shot Tráchtaire. Going Garnog on kick. Searshin. I guess kick him off. This on. I guess and hands Elivier Hould. Kill one time. Slowly Is a Fáirc a Kildare agus Breathnach siad an dáinseach éonar hainseach an cín a Fáirc ag garim cinnsil go Chilmhantáin de go faoi bhrú sung sa dream a Breathnach an cín de Brian Hurley le Shane Fáirc Hurley níos tá seansaigh Brian Hurley roch an cín tá Hurley Breathnach níocann te mór ag gandachaí gorm fecinn gandachaí bána gramú láid den generator rá gur gramú féráilte bhí an agus a Fáirc ag Ben Ryan agus an tunsaí sin sluchaí suas ag Kildare agus a Fáirc ag glán tosach sinna Ryan Sinky duna go má fecinn te feartíomh leis agus sinna Cormac O'Sullivan Collior Rorainers and take O'Sullivan the just as a spás count all and agus a Fáirc Ben Lochman for an cool Céadaoin Queen web score le rohin Fáirc try Killian Brown le chuinú a turfin na postí Dar se hart agus kick sear de rator an dakar immer tekel san át atá siad fí scóna gréinach tra Fáirc ag Cormac O'Sullivan ríist Stacha Lorbuil Stach fadis lán tosach Ryan Sinky in Conshin jetur fi the posting Conshin imi yes yapan agus for real agus Conleth mu Kildare on as yesterday stach agus session and roder against Ryan Sinky sorgla femige agus fair for cool Ben Lochman Eshen fog on the park Killian Garrity as Mionúr yesterday stach agus if it a shot to get a ream agus if it a ficky card it's at the station Ross Harris and not a lawn toss of Ryan Sinky Martian actions into a Lochman agus Sinky agus mu detartle 8 nummer the Martian Fáci sa Cluiche on the stark Kildare go tuv agus go train nach ceapa gamach on Bertin tak agus goméisi the Leathcheannais line rád a minir na bliana shot wanted me Ashari Ashtach o Chilmhantáin ach siad Páirc Kavanagh Holcan Keane to the Gaman Kavanagh couple of Cushcan Tokiege Stachfada le Alex Kavanagh Casa Teta Gazasiga Spórt Rohain Teta go hauling Kavanagh Mine just leis Coolin Amshun Show which isn't Joel Tasha Shin Sar Coolin Shin score leg Alex Kavanagh Horsha Spórt Dús and dummy in Chin agus in Chin Ruddas Tucker fad le Cluiche na Broge score all in Droichead on Nimmers Fáirc Alex Kavanagh Chucín fad agus Besha Hain Toss leis in Breathnach will Torah and Cluiche roll in the show a Lero Chin in the show agus Shorish Harrison Trastan Sar Coolin fad Alex Kavanagh Lán tosach Chilmhantáin dinta Gazasiga agus an 7 Coolin Fáirc Chilmhantáin Wicklow Pháirc Fáirc should done shoot Tasha Fáirc Cobnish Chantalona Pháirc ag Aaron O'Brien Stach lán tosach Pabanchi Machsach Loving Céadaoin Fáirc an Dárúr ag Chilmhantáin agus Kavanagh Kicks grúte Alex Kavanagh Peile Dorman Farsha 3 Coolin gunne Longford agus Coolin trúna agus leor seansní Craobhacha Fáirc ag tuair sé Rorain or slash game das Bertes Kildare fighter can't dawn check in the counter get to go cool boy to Kildare and Finton Quinn chuidin capín speiceach leis seacha chuide na lámh leis chamá mar rinne se go má iachtamach bhí Mionúr Chilmhantáin gur stop leis seachtainta go deasa ag Fáirc ag James Harris at sao leis an cín láideach fecinn se fear tíistero sna Killian Garrity tíiste tá Bertile tíistero Garrity tas na chúl bhfuil seanta chúl an seo tá sí bát is a gúil agus ceapan go Killian Brown éis réchtú go líon agus tiltte go ag Brown mar tá sorchla imní aige ach James Harris isteach fáil le Killian Garrity agus isteach fáil le Brown agus a báte ag Killian Brown an sin a gúil agus cúla le Fáirc Kildare agus ceapan go sin dó a sé ag le 9 agus 7 le Nimmert an seáin agus an réitear rá ceapan gur
Gurtú fulla atá seo. So gaha ifir a 7 an Pháirc ágáil ceapan. Agus sé go tíbhann gurtú fulla agus caiise dingí tuirteach. Agus réitir ága se Pháirc ágáil. Agus anadí sealadach híochtasteach an seo go Cill Mhantáin. Ach an cúil sin áit bhí seans beidir lehananta chúil Cill Dara sin Cill Mhantáin sé fel dáinseach sin tíbhile an Pháirc. Trí feas agus cúil Cill Dara. Agus heapa gwyl nid yn bailna sy'n sofyn to a Droichead nw. Agus meawt a cwb I Cluiche canis chwg lain. Macl yn y parca, O'Brien y hwltws. Fáte gig yn doro, dydy gymag Aaron O'Brien yn tamsin. Agus botwn dydy gyda'n fel cael tige, fáte yr ash. Ag DJ Percival, ach heapa yn gwrtw clygan yn tansio Cill Dara. Chwn y ffyrbwr o parca sos yn eir yn tamsin agus. Is minnig a Harlan se gwyn sydd bwyle yn oed gyntach loch Cluiche Tráchtaire. Agus heb a go tam go be Joey Cunningham as Alan Woodrathan sé. We're Tivlina cantas réitor. Cill Dara be siad yn ceapin an sásta se dosponta seo. Agus gomas a géad le, gomas a dar le. Agus iad tína goma chuile áit ar barc. Bhí Blachlíoch an cín hína cúig le náididóig le hama. Agus da nóid siad Blachlí agus Cill Dara gáir a chéile Cluiche canis fí scórbli na cúig láin freisin. Sárchluife an trúna sin. Béad go mar siad eis le chéile Cluiche canis minú na bliana seo. Ach feic linn. Agus Joey Cunningham chun na Pháirc ágáil. Agus heap go cinna má sin ag locht banisteach Cill Dara Cluiche Hart. Agus ní fiú seanta hógeal. Ach sé ceicileor, rioch an Pháirc ceicileor. Ach tu óna díile isteach an seo go Cill Dara. Tí fel an Pháirc. Ach an fel caitisteach go réitor, agus a fátiráis. Ryan Rainey in chéidir, go pebantí machcha a lábha, agus a fátiráis an seo ag Ross Harris go Cill Dara. Harris is in the gama. Sos na réis in felsin, yung pass a sáchfad le Cillian Brown, ach cuma cin pass, if was fair Droichead. Tá sé an rud a cinnte na leis, agus a gháíre. Sé a bhí chuiristeach ar chusantóirí Cill Mhantáin go mionmúnig sa Cluiche sin. Kick is seas a spás an tamsin ag Brown ach an chéad ó éilinn síach agus pebantí Harold Sconson an seo. Agus cá siad an felláil. Ifir a fiche. Tíatristeach an seo go Cill Mhantáin. Agus tu go sesin isteach chamá. Agus Sean Burns tíochtarsteach ach go leor imdéir tíochtarsteach an seo ar a dá idan. Kick slas a tócaí. Fáte Cill Mhantáin, befir all up cool am siú. Brian Hurley, gimmer go má le bheith fér go Hurley hang seisneach. Mars Hederman, ar as fad le Fleming. Fleming go an cín. Te go das in sinnig James Fleming go Cill Mhantáin líord all in stas a spás. James Boland an cín. Boland gur casar a dasog. Sé fad an tonna díis na Mars Hederman a ríist. Ach glamú láid an sinnig a fáte as a cub. Ach le bheith fér go Cill Mhantáin fáte as a siút. Fleming, sé fad le Hederman. Hederman is just supposed to James Boland. Tuair sé fin na postí ó Ilin all and sin score all in your father James Boland. Or Breathnach go Chaisha Vrogley a Chaisha Vrogley go Crean agus Harrison Strass on the chéad score fáte ag James Boland agus in siú Mionúr Cill Mhantáin le cúlín an trúna seo. Bhí tosí hééis sé in river sin Jack Kenny le ceann an Nimmert agus na cíine le fáte ar fad ag Alex Kavanagh ach Boland. Well, when you go leor an trúna seo agus a géal suas agus tuair na postí agus scór das ag leaschaptín na bhórne ón an díile tíochtarsteach an seo go Cill Mhantáin. Agus go leor Mionúr tíochtarsteach. Cheap go ifir fiche sé tan sin. Ifir fiche hocht. Agus ifir fiche hocht ar glár. Leanna mu Nimmert. Agus Chantel seo Cill Mhantáin a tam seo ag Páidí Kavanagh. Kavanagh sin scór all in your Cárthach cúig slát amach agus be sé héin sás lei sin fuair sé ráthúling go na Longford fuair sé ceann all in seo trúna seo agus dúsa se Connlaodh na Gaoiche le ní sin Harrison Strass le na chitóg agus ó Cárthach cúig slát amach sin scór das agus be sé sása sem méid sin
agus Rá Chúlín Ash ag Cill Mhantáin agus ag Rian Ghol Fuoin seo Droichead nú Right rá leis go bod defa chuid Macalana Park and Bishop and Cluiche Nishta Shantan Cill Dara Mata lads Cill Mhantáin Brúte chun cín Stas Spórt an seo Te the das colleague ar casa with an antu from the posti ríis can simply a frostachas hain visa go chuir roda agus ní an cuilin made for a gate left 3 kins a gate le can I can fáte get Céadaoin le agus gunn na guisisin Deckard na score the amsúach na score ní agus neart go fáte Kildare Droichead ag can don Jeff sus an air things í fáte leis ag Kildare J O'Brien O'Brien gur turfin post gur éú túiste tá choí tíiste go felt de réitear agus kick sé bhéh an go Kildare agus sé fi dó Jack Buckle Tíiste go ein an Nolan agus imnuí falt deis an seo go fi Leathcheannais go Laighean ach siod fear a hógan deis go minic ag Kildare nach siod J O'Brien Hawkins in Concha. And Count Zeska going in the Greek. Go to basic Killian Brown. Focus J O'Brien. And a hitog. O'Brien. Ishel, which is a father, but the task the bull take that she's a lodger. Agus Amy Harrison stress on. Agus and Kate score for J O'Brien. The dear tacky Hun Pháirc. Agus kicks your das. Johnny Doyle and Thief shot. Gan fág Craobhacha agus matú fáil mulla ó Johnny Doyle tá go leordiantad in Andy Bond Kildare can gar me háú me gam chortigart cútigart héan agus batún chantan seo Kildare ó bhreapsí machchas a lábh Ross Harris agus da gunneach se sellefir heapin méidir mar chance chúla ag Kildare a chan féidir leis ag Cill Mhantáin inis agus in ceann sin bulte Gavin O'Brien Craobhacha agus a cosintsáid an tam sin ag Niall Kramer agus Darnach lei agus Conleth Wicklow í chaisteach agus an tuige an chétar agus an rothar focaí aige ach se chuineal súil ag Cluiche seo Tras an na Párcaint Cill Mhantáin can don séir chus an éir agus Craobhacha machchas lábh James Spórt nista seanta Kildare chuil bhronsaí tá Burt tí focaí tíiste Should I fair for cooling come second on J O'Brien and Ash Fadla Kelly will Kelly nan Vrogue Hurley talk Kelly nan Vrogue Hurley will score Ellen Chuggy Kildare toss score Ellen Chug Kildare agus éidir bhre ansí agus tinta go deas agus yapan go Collie if an conscience reached éidir bhre ansí sé go divin steach ó fada le ón Collie agus runile héana agus Tom Kelly gopad as lábh chéile go minic agus chéad chúlín fáte ón Collie in trúna seo agus dó a hocht ag fáte Kildare's mór bhéide a game rod a gúirsaí Peile agus bé Kildare a fáil fí réid a thola gimmert a Leathcheannais chuig Laighean fáte cían O'Reilly ag J O'Brien Cúlín bháin fáte a gur casisteach a gitug for se Cúlín ó kicksíar an canchin an ard agus in dom go síach fiú agus fear Cill Mhantáin duna go máin sin Brian Hurley géadú siar agus seans béidir déarnach ag Cill Mhantáin Jack Kenny for se Cúlín all in Mionúr agus de bheirs go cabhana for se hen Cúlín deas go Cill Mhantáin which it nan seantáin a chrothú ceann agus sunks a dream fátin sin ag Jack Buckle ó Niall Kramer agus chánumed gam chúta gortaí caite agus béidir go bheith muid seantáin a seo ag Cill Mhantáin agus Alex Kavanagh Their chef in the posty, and leis. Agus beidh bheith muid an scór dearnach an seo ar a dréad nú canchin Don Chair Brise ach tenta go háling ar sin scór dasan sin ar Alex Kavanagh agus an carú kicksí ar fáteige sé chúlín ar fad fáteige ach ní leoré mar tá an scór ní ar fad ag Kildare agus mu díreach a fantnis leis an réiteoir Alan Coyne an adó go héití ceapin agus Kildare béisiid ag Leathcheannais lein na bliana seo agus agenta go slachtúcab Fintan Quinn chuna bhfuil amach go lána Pháirc ag sin é an adó dearnach sétí agus an bua slachtar ag Kildare tiltte go acu an cúil sin ag ben lógmint a géide an dána cúilta dáile ach leh féilte bhí Kildare tharbáir fad
Mhantáin na treidir as Gomás a dar leis sin agus Alex Kavanagh le chéad chúlín ó chican is ar chúlín ó nimmert Connlaodh glótar fád Jack Kenny le Condas agus Paddy Kavanagh le chúlín ach Cillian Brown leis na cican sira agus ó nimmert ón colí le chéad chúlín agus Ryan Sinky a bhí lántasach a gimmert Lánna Pháirc le trí chúlín agus James Harris a give it a sé Tom Kelly give it a seacht le chúlín an taobh ach sé ban Lokman a frúncúlta géadle ach faoiad a grúte agus a grúte go héasca Kildare bé siatan a glyfa canis Laighean don clufa Leathcheannais ar fáil agus muid caiinteáid de bloc líags í bháile canal YouTube TG Care agus feicisimin sin canal Spórt TG Care fi láhí bloc líach an cínig le hama céhés le Kildare ní bhéh sang fián fé cúna modile ach siad Kildare in na búteirí tá siatan na glyfa canis an scóir dearnach a dréad nó Kildare 2-8 Cill Mhantáin 9-10. Should I Ryan Sinky to the Gadat fair lodger in me care quick slot in the middle store Turshaf in the post which Janan Culin Amshu Shin Sar Huli which she shoulders and Saston Tashi shoulder Brown as a Kildare Killian Crow Spots or Tasha Crow Spots or contribute to Ard Costachi Shin score all on your fad oh Killian Brown Tintiga Hall and one Cheshis Rodi Fan shall I think in Theatre Shin Killian Brown is Kildare Killian Brown to in the post Tashi Shin Brown Goma Tashi Harris and Saston Shin Kelly Tom Kelly did a good dash, Shachfad le Collie, Shanta Collie, Droichead Ash at Yehura, Turshaf in the posty, which Shin, Creen, Tasha Harrison Sassa, Hoksha, Killian Brown, Lears all in Sassa spot, Tasha Mark Ogal, Nihokish Mark, Ben Lokman, Turshaf in the posty, which Shin, Creen, Tashi Harrison Sasson, which Shin saw Huli, Fertish, Amshu, Brown, Stachfad le Collie, did a good dash, a Collie Casa, Gittog, which Shin Cholta, Tashi Shin Cholta, go hall in your father, Vit through or Tish there, Stachfad le Collie. Collie Grutton, Shello Gadas, Ashfada, the Cormac O'Sullivan, Harren Sasson, Shin Sar Holin, Fornian Tamshaw, Bertus got Bert's teach day, took him past Clichte, Father le Tom Kelly, with your session for the posty, Tirchef in the posty, well to Kildare, in or Heinrich Susna Park. Desha Hogel and Jug past Clichte and Machul to non score, LM shoot tog, as a Shishin Shoal to Conleth, Shoal to Kildare, August to Rihin Roncha Mark, Fatadash Kelly, Nista Spots at Kelly Oronsi, the Fertish Tiro, the Shanta Hulancha, a Collie Stach, Father Lokman Stas a Ghoul, August a Cool, as I get Stas a Spots, Forte, a Gash a Collie on Collie to fin the posty, Shinkasta hauling a Collie, August 3 Huni Forte Collie, Shafadla Killian Brown. Killian, didn't go hauling a Brown as a dummy biction, Brown as a Gitto, Shin score all in your fad, Matashimi Harrison Saston, Tashimi Harrison Saston, should the fair dot slot, should that Jack Kenny's in the Gama to Gerald Temple, Ryan Rainey, Kenny Foss again with Shin score all in your fad, Jack Kenny has to Shingadoti. Kildare Fanachmach Father and Lontusach Ryan Sinky go hard, Ryan Sinky, which is a father, Tashi's a father, Agus Tashi, Sock Green, Agus Shin the Brogue. Leighton sin custom to Kildare Titig Shanton Shaw ag Lantas or Alex Kavanagh Kekhuli am show on Nimmert Shin Scholte Shin score all a block Alinta to Jimach father Deering Nolan Tamshaw agus Éana Nolan Harren Saston and Kate Hulling fought again Nolan Fisha the Queen or Hul basically agus Tugin Scuppy Spausen Shaw ag Kildare basically to cool am shoot did go hall in Chinish le love agus Scholte sheer her father James Harris agus Kavanagh Casa did the Gazaga Spots O'Hain did go hauling a Kavanagh Mine leis Coolin Amshu and Cho, which Shin Joel has Tasha, Shin Sar Coolin, Shin Score Lake, Shin Killian Garrity, Tishtit, have Bertella Tishtero, Garrity, Saston Hool, will Shanta Hool and Cho, Toshi Bart is a goal, I guess Captain Killian Brown, Hederman is just spotted, James Boland, Tirchef in the posty, Ilin all and Shin Score all and your father, James Boland, or Vanish, with the Nimmert. Agus Chantel and Cill Mhantáin and Tamsha ag Paddy Kavanagh should score all in your Cárthach quick slot amach agus Peile and a hitog O'Brien Ishel which is a father band tasta bulte gecha da she's auch lodge agus Amy Harrison Stas O'Brien and Ashfad le Kelly will Kelly nan vroge gerlay tall Kelly nan vroge gerlay will score Ellen Chuggy Kildare ta score Ellen Chug Kildare agus Erev Unsi agus